Target militer Israel juga menyasar kantor markas besar Bulan Sabit Merah di Teheran. Rekaman pada hari Rabu itu menunjukkan gumpalan asap mengepul di atas markas besar Bulan Sabit Merah Iran menyusul serangan udara Israel. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menolak peringatan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerah tanpa syarat dalam menghadapi serangan Israel. Khamenei menegaskan perdamaian atau perang tidak bisa dipaksakan kepada Iran. Ia bahkan memperingatkan keterlibatan Amerika Serikat bisa memicu kerusakan yang lebih fatal dan merugikan Amerika sendiri. اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بگن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. Iran dalam perang menghadapi Israel mengandalkan sejumlah pesawat lamanya seperti F-14 Tomcat, F-5E Tiger, F-4 Skyhawk, lalu ada Sukhoi Su-24, Mikoyan MiG-29 dan Chengdu F-7. Angkatan bersenjata Iran di atas kertas kalah kualitas dari Israel. Pesawat tempur Iran sejauh ini hanya terdiri atas 2 generasi. Terdiri dari generasi di era kekuasaan Wangsa Pahlavi diperoleh dari Amerika Serikat. Kemudian di era pasca revolusi diisi oleh pesawat dari Rusia dan Tiongkok. Sementara kekuatan Angkatan Udara Israel diperkuat jet tempur pesawat F-35I, F-15, dan F-16 yang telah mengalami modifikasi. Untuk pesawat tempur, Israel disokong sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Armada udara Israel yang terbaru dan paling canggih ialah F-35I yang sudah dibekali dengan kemampuan siluman dan dapat mengeliminasi sejumlah target dalam waktu bersamaan, baik target di udara maupun di permukaan. Kami sampaikan kembali, saudara, kekuatan Angkatan Udara Israel diperkuat jet tempur pesawat F-35I, F-15, dan F-16 yang telah mengalami modifikasi. Untuk pesawat tempur Israel disokong sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Armada udara Israel yang terbaru dan paling canggih ialah F-35I yang sudah dibekali dengan kemampuan siluman dan dapat mengeliminasi sejumlah target dalam waktu bersamaan. F-35 yang Anda lihat di layar kaca, F-15 dan juga F-16. Menteri Luar Negeri Sugiono menerangkan